Ja sam ubijeđen da svi vi koji pratite emisiju 5 do 5 znate da je Atlas televizija medijski sponsor kampanje Let's Do It Montenegro koju organizuje ADP Zid. U pitanju je čišćenje naše obale od bilo kakve vrste otpada i sa mnom u studiju je gospodin Vuk Iković ispred Crnogorskog društva ekologa. Dobar dan i dobrodošli u emisiju 5 do 5. Dobar dan, hvala vam pozivu. Nekako je logično prosto da ste vi podržali akciju Let's Do It Montenegro, ali eto prosto da vas pitam u kojem smislu ste i vi sami vidjeli interes ispred Crnogorskog društva ekologa da budete dio ovog projekta? Pa s obzirom da cilj kampanje je da upozna građane sa pravilnim, zdravim načinom upravljanja otpadom i da ukaže građanima na sve loše strane koje slijede od nepravilnog upravljanja otpadom i bacanja smeća bilo kad, bilo gdje. Uključili smo se iz razloga što nam je cilj da unaprijedimo stanje životne sredine u Crnoj Gori. Let's Do It Montenegro organizuje, kao što ste rekli, ADP, odnosno Asocijacija za demokratski prosperitet Zid. I ovih dana se prikupljaju podaci, to jest sve lokacije gdje se nalaze nelegalna smetlišta na Crnogorskom primorju, od Ulcinja do Herceg Novog. I ujedno se vrši prijavljivanje građana koji će učestvovati na akciji kojom će se završiti kampanja 10. maja. Znači, akcija čišćenja kojom će se vršiti čišćenje Crnogorskog primorja i ujedno pozivam sve građane da se prijave na akciju. Mogu se prijaviti preko Facebook stranice Let's Do It Montenegro ili preko sajta ADP Zid, gdje postoji aplikacija za prijavljivanje. Ujedno pozivam sve građane, što već dobar dio njih radi, šalju fotografije i podatke o lokacijama gdje se nalaze nelegalna smetlišta koja će biti čišćena 10. maja. Dakle, da pomenemo svim gledalcima, mail adresa je letsdoitmontenegro@gmail.com. Mi znamo da svakodnevno šaljete fotografije upravo zbog toga što iz sedmice u sedmicu ADP Zid poklanja promo paket poklon za najbolju fotografiju. U svakom slučaju, što više fotografija pošaljete, to će, čini mi se, veći broj lokacija biti očišćen. Mi znamo da fotografije svakodnevno stižu zato što smo u komunikaciji sa ljudima iz ADP Zida. Koliko je vas negdje to iznenadilo, koliko ljudi dobro reaguju na ovu akciju? Da li ste očekivali da će biti odziv veliki ili ste se prosto plašili da možda i neće? Pa za sad je sve u očekivanim granicama, ali očekujemo da će biti još veći broj fotografija i još veći odziv građana. Dakle, najavljujemo da će akcija finalnog čišćenja biti 10. maja, je li tako? Da, akcija će biti 10. maja i cilj je da građani što više budu uključeni, jer su građani nekako snose veliki dio odgovornosti kada je u pitanju upravljanje otpadom, jer iz svakodnevnice vidimo da dobar dio nas dosta nesavjesno i nemarno se odnosi prema prirodi kada je u pitanju odlaganje, odnosno bacanje smeća i na taj način imamo jednu veliku nemarnost prema prirodi, odnosno prema samima sebi. Zašto kažem građani? Zato što građani vjerovatno na jedan način su dosta nesavjesno odlažu otpad jer i ne znaju i nisu informisani koliko loše utiče sam otpad i različite vrste otpada na životnu sredinu. Vjerovatno kada bi znali i kada bi bili više informisani, mada informisanost je zadnjih godina dosta velika, ali ipak bez obzira na to nemarnost je prisutna. Toga kažem, kada bi bolje bili upućeni, recimo kada bi znali da samo jedna kap motornog ulja čini oko 1 metar kubni vode nepitkim ili samo jedna obična alkalna baterija bačena u vodu čini nepitkom tu vodu oko nekih 200 litara vode ili samo jedan opušak, odnosno čik cigarete, čini oko 10 litara kišnice neupotrebljivom za kućne poslove. Znači, kada bi takve i slične stvari znali građani, vjerovatno bi se drugačije ophodili i samim tim imali bismo jednu mnogo bolju i svjetliju sliku kada je u pitanju odlaganje otpada na pravo mjesto. Samim tim mogli bismo i da ga tretiramo kao nešto što možemo ponovo da iskoristimo, kao sirovinu koju ćemo preraditi, dobiti od starog nešto novo.
Meni je jako drago što ste ove informacije kazali, zato što ja sam negdje šokiran ovim sad što ste rekli kap motornog ulja, alkalna baterija i sve koliko zapravo narušava i bilo bi dobro da kontinuiramo našu saradnju i prosto da svakodnevno ljude obavještavamo o tome šta zapravo sami možemo da učinimo i ja se nadam da će tako biti. U svakom slučaju hvala što ste izdvojili vrijeme za emisiju 5 do 5 i vidimo se jako brzo. Važi, hvala.